uthi umngani wethu namhlanje uzosixoxela isitori esenzeke ngakubo. Uthi umngani wethu ufuna ukunixoxela isitori sokuthi umama wayithakatha kanjani ingane yakhe wayihlanyisa yaxosha amaphepha. Okay, nasi story. Kulo muzi udayisayo. Ubhuti wakhona is financially stable nje kahle futhi kakhulu. But babehlala endaweni ezakhiweni like indawo ngathi indawo esemjondolo kuwona umuzi lo owawunendawo owawunomuzi omkhulu kusho ukuthi babe kuleyo ndawo leyo babakhe ngeitina kulowo muzi lo. So it means they were well off like ngalendlela uthi yena mina umngani wethu ayibona ngakhona. Uthi kumngani wethu ke okay so umama wakhona lana nje aziwa nje ukuthi umama uthulile kodwa uyathusa unesitolo esitolo kwakuhlale kuze nje abantu bezothenga kuze abantu bezothenga nje isitolo sakhe kuze abantu bezothenga isitolo sakhe. Lo mama lo kusho ukuthi ezisikhathi sihamba indodana yakhe yayingekho yayikuphi yayisesikoleni ifunda boarding school. Kusho ukuthi ngelinye ilanga indodana ibuye mayibuye indodana umama njalo ulahlekelwa izinto esitolo but angasuspect ukuthi indodana yakhe because wayele nendodana yakhe yayisebenza kahle eyayisebenza eMondi ebese ebana nodade wakho indodakazi bese banalo mfana lo wayesasesikoleni efunda shuthi ugirl no boy lo babesafunda. Ushuthi umama anganaki kusho ukuthi akanaka ukuthi njalo mabuye lengane yomfana yakhe uyantshontshelwa until kuze kushaya isikhathi la ingane ibuye izohlala ngala isifunda esikoleni esiseduze ingasahlala boarding school. Hayi umama njalo nje uyaxoxa nje ukuthi yazi ukuthi ahlangane noma walentombazane umngane wethu losixoxelayo uthi ethi yazi makhelwane njalo nje nalapha kwami ngicabanga ukuthi kunabantu abagqekeza isitolo nisengikhathele kade bebengigqekezela. Uthi nje babhizi njalo bayagqekeza isitolo bathatha izinto bathathe nemali abathatha into eziningi uthi mostly kodwa into elahleka kakhulu imali. Uthi lo mama lo uthi uma abese yambuza umakhelwane ukuthi hayibo makhi ukobuza kodwa einganeni zakhe endlini ukuthi enene mhlawumbe ibona abangenayo bengitshontsha bantshontsha imali. Ulo mama athi nje angaze ngize ngizibuza ingane zami futhi zami ingane nje azitshontshe nje ngeke nje azona amasela ingane zami nazo ziyafunda right and ziyazi ukuthi enene ngiyifundisa kanzima. Ubhuti omdala ke nje ngeke azantshontsha ke enhlobo yena. Hayi nangempela umama uyithembile ingane zakhe uyazi ukuthi ngeze zitshontshe uyazi ukuthi ngezithathe lutho aphinde futhi nangelinye ilanga uthi athi kulungile ke makhi kulungile ayibahlukaneke. Uthi aphinde ke nangelinye ilanga umakhi allocation ukuthi yazi makhi akastop ngicabanga ukuthi kunabantu abangigqekezelayo ebusuku mangilele o angazi uthi angani ukuthi bagqekeza ngasikhatsini kodwa nje ngiyabona ukuthi enene kukhona umuntu otargethe imali uthi azaza ithathe imali ayisuse e-tuck shop ahlale naye endlini yakhe. Uthi kuthuleke kube ngathi kuyazibeka kusho ukuthi umfana phela akasayintshontsha imali ngoba e-tuck shop ukuvaliwe akasayintshontsha imali kuqhubeke sihambe isikhathi. Uthi umama abese utshela umakhi ngoba wayenengane yakamakhelwane yayazi ukuthi yayithanda utshwala nje engathi ilokhuzana engathi iphara. So wayecabanga ukuthi kahle lo mama lo wesitolo ileyo ngane le egqekezayo kanye nabafana abathanda ukuphuza utshwala nababhema insangu endaweni. Uyazi ukuthi esitolo kuhlale kunabafana laba abajwayele ukuthi bame ngasesitolo abayibhemelayo. So uthi wayecabanga ukuthi labo bafana labo mostly lo wakamakhelwane wakhe owayengekho nje right ezibhemela insangu nama drugs nako konke. Uthi abesethi mina makhi yabona nje ngoba sengikhathele utshela uma kamngani wethu because baba abangani athi mina makhi ngoba sengikhathele ngicabanga ukuthi sengizohamba manje ngiye eStenga andiyeni ngiyokwenza njani ngiyohlanyisa lezi gebengu ngoba angizibambi njalo mangilele ziyangena ziqhekeze zifike zithatha imali. Uthi and uyabona ukuthi khona abamshisela yona because the way alala ngakhona naye akavuki ngalezo zikhathi ukuthi usisi ngalezo zikhathi yayingekho lento yama camera ukuthi and then how so install i-camera uku-install i-camera was such a huge thing yayicabanga ukuthi yenzeke eindaweni zabelungu kuphela wayengakabi nayo leyo nto ukuthi athi and then uzo-install i-camera bag ngaphandle kokuthi amgade umuntu kuze uthi futhi makagadileke ngoba uthi wakwenza ukuthi bagada baba lokhu bahlali bagade uthi ngesikhathi begadile bonke namadodana akhe nayo le
entshontshe nayo lemtshontshelelayo yayigadile bagada kwaze kwasa. Uthi akekho umuntu owagqekeza. So umama concluded ukuthi ingane yakamakhelwane, in her head wayese concludile ukuthi le ngane yakamakhelwane le iphara iyona le ntshontshayo imgqekezela isitolo ngoba ifuna mhlawumbe imali kaGwayi nemali yokuthi ithenga ama drugs. Uthi sahamba isikhathi lo mama lo utshela uma wami ukuthi uzohamba ngishaywe eSteng. Uthi uma amtshela ukuthi hayibo mzala because babebizana ngomzala. Uthi hayibo mzala makhelwane ungayi eStenga uyohlangisa izingane zabantu. Qala ubuze qala la ekhaya ukuthi akekho nomuntu ongenayo athatha imali yakhe einganeni zakho na. Uthi ahambe nangempela ngalelo langa ukuthi amlalele ngempela makafika lapha ekhaya uyafika uyayibuza ingane yeyinini ukhona yini umuntu ongigqekezelayo nani ngabe inina enenigqiza awuthi ingane zakhe ziphike zomekheqe ziphike. Uthi nje abone nayo uthi cha ingane zakho uyayisukela zize zikhali ingane. Uthi zikhali sokuthi ingane azitshontshe ukhala le ntombazana le vele engantshontsha le umfana nje iphikile ayithulele athi mina ngitshontsha ayazi mangitshontsha ngitshontsha. Kanti umfana wakhe lo wesithathu ubhema insangu efaka ama drugs ngaphakathi but he is able to hide it so well. Ahamba umama eStenga. Mahamba umama eStenga India lifike limtshela ukuthi mina yafaka hayi yazikhipha. Umama buye nomuthi India limtshele ukuthi akenze njani before abuye nomuthi kuqala India lapha nalimtshela ukuthi enele lo muthi lo uzomhlanyisa limakhe umuntu limakhe ngedow bese limenza izinto ke kusho ukuthi limfaka izinto la emadlebeni lakha leyo dow leyo kuthiwa kuthi kwindiya lakho ubumba. Yes, ubumba libe umuntu. And then lithathe lelo bumba lolo limenze ine image yalomuntu okusuke entshontshela lo wena ongamazi bese liqede lapho ukuthi lifaka izinto ke lana engathi zismoke la ekhanda kulelo bumba lela suke libumbile walenze ngathi umuntu nala emlonyeni nje athi amtshele athi mama uthi enene India lambuza futhi ukuthi mama you sure ukuthi akuzona yini ingane zakhe ezintshontshelana lapha ekhaya. Uthi umama athi cha uyazi ukuthi akuzona because ingane zakhe kade sabakhona esitolo ayikho ingane yakhe ebintshontsha. Hayi nangempela umama abese yenza lento yakhe iziphele amnike nomuthi ukuthi akawubeke lapha esitolo meke weqa nje awubeke efasteleni nase emnyango umeke wangena nje waqhekeza hawu kuyobe sekuphelile ngaye uyobe seyasangana. Nangempela umama enze njalo wenza ngaleso sikhathi izingane zakhe azikho zesikoleni enze no my bad uthi ake wenze ngalesikhathi izingane zakhe sekulalwe ebusuku waphuma nento yeNdiya wahamba okwenza uthi zange zazitshela izingane ukuthi wenzani. Hayi nangempela uthi ke akuphelanga insuku ezingakhi omakhelwane bonke babona ngale yangane yakulomuzi sisangane lwamfana. Uthi umfana wemuhlo uswahla lensizwa wabonwa nje Yesu uma ukhuluma naye ehlale avela ahleke ubala like wagcina sesiyekile isikole. Umama realized that later ukuthi wathakathi ingane yakhe. Now that umfana useyahlanya umama useyathola la impahleni zengane esikhwameni sesikole ama slope kwakubizwa ngeslope phela lokho kuyinsango angazi kubizwa ngani manje. Uthola ama slope amixwe nento eyipowder so kusho ukuthi ingane yakhe ibibhema and in order for him ukuthi kwazi ukuthi sustain le life le ibintshontsha imali kama wakhe because iyabiza lento. Uthi umama walowamuzi lowana lived in pain. You could tell ukuthi she was suffering inside. Uthi so wonke umakhelwane endaweni webona ukuthi enene lo mama lo ingane yakhe iyahlanya but because omakhelwane babengazi umuntu oyazi ukuthi kwakuma wami because baba abangani nalo mama lo. Uthi ngelinye ilanga ke solo mama lo uthi wavele wagula wancipha kusho unciphiswa isenzo sakhe sokuthi enene uhlanyisa ingane yakhe abese ngelinye ilanga aconfide kuye noma wami amtshela ukuthi you know mngana makhelwane khona into engenzele la yakhumbula ngesikhathi ngitshela ukuthi khona umuntu ongitshontshelelayo kanje umuntu ongitshontshelile obengitshontshelwa umfana wami
and ngihambile ngaye endiyeni njeba ngihambile ngaye endiyeni nje lifikela nginika umuthi ke alikwazi ukureverse kwahlanya umfana wami useyahlanya uthi ngiphinde ngaphindele endiyeni ngizama ukuthi areverse lento la ngitshela ebusweni indiya lathi mina ngiyayifaka kuphela ayazikhipha uthi I'm at a crossroad kwimanje ayikho into engayizama ngokuthi enene ngiphilisa ingane yami but ingane yami ayilapheki because yahlanyiswa yimina umzali wayo uthi uma angikwazanga phela ukuthi uthi uma akakwazanga umtshela ukuthi but bengishilo umngane ukuthi awukubuza izingane ekhaya uthi enene kodwa wayibuza uthi wayibuza ingane zathi ingane akuzona uthi ngoba ngangiyithemba ingane zami ngakholela ukuthi izona ezingaze zitshontshe la ekhaya uthi I just didn't believe what they could steal. Lo mama lo wagula waze washona nobaba wakhona washona kwasala intombazana nobhuti wakhona omdala usashona lo ubhuti omdala wakhona okay uthi istory siyaqhubeka ubhuti omdala wakhona wayesebenza driver uthe ebusuku wa driver mhlambe lo mama oyithakatha nje ngoba umngane wethu uthe mhlambe oyithakatha lo mama because mawukwazi ukuhlengisa ingane yakho for sure uyathakatha ethini ngintshela ukuthi utheni umngane wethu uthi kwenzekalana kubhuti wakhona but umama wagcina eshonile after kushona umama kwashona ubhuti wakhona omdala ubhuti wakhona omdala lo ohlanyayo usakhona namanje uthi ubhuti wakho omdala waye driver ebusuku kuyena esemotweni and no nkosikazi wakhe kanye nezingane zakhe ezazihleli ngemuva uthi waye driver drivela ebusuku ebehamba besuka kuphi eGoli beza eThekwini waphuma ngesicapha uthi kwavele kwavuleka isicapha waphuma ngesicapha wafa literally waphuma hayi ukuthi kwaba ne collision la imoto shayisana khona cha or kwaba khona into yamsha uthi vuleka isicapha ebusuku while he was driving kwaba kwathi contempt onsayo washona kwaphela kanjalo ngayo uthi sokulowo muzi kusele ingane lehlanyalo wamfana udadewabo uyena onakekela lo mfana as we speak imess eyashiwa yenzo uma wakhe uthi akamblame uma wakhe nobaba wakhe washona eshoniswa yinhlungu because wa understand ukuthi unkosikazi wakhe uyena ohlanyisa ingane yakhe so bashona nje bashona but okwamangaza kakhulu kushona kwamfana wakho nomdala but usekhona kugeli nomfana lo gula ngenqondo akalapheki ngempela because umuntu wamhlanyisa uma wakhe guys ngicela ukunitshela ukuthi ngicela ningahlanyisa izingane awukubuzela ekhaya kuqala ukuthi ubani lo ntshontshayo because wena uzohamba uyohlanyisa ingane endiyeni yakho neyabantu nje awume kancane nconisha umphakathi social justice yini lokuzana isha umphakathi nothi bamshayela ukumbulala like bamshaya nje but not ukuthi and then usungazi uyohlanyisa umuntu because buka manje backfire. You understand? Yeah. Okay, ke ningakhohlwa ke guys, ubongiwe lo Ndlovukazi. While you guys at it, qhubekani phela ngithumelele istory ngithilo ngathi ngifuna istory zothando manje ngifuna umuntu othi mina ngadlula lana but look at me now. Ngifuna umuntu othi ngikhula ngihlupheka ngafunda ngagogoda but angixoxe bese uyangixoxela istory ukuthi kwenzekalani. I need stories like that guys because abantu bam they want these stories to keep on coming. You know what I mean? So the only indlela ongangithumelela ngayo story ukuthi you can go on my Facebook. Mostly Facebook is better because ukwazi ukuthumela istory sibe side. You can go to my Facebook, ungifollowe, uqede lapho ungene kwi DM yami i-page on Facebook because abanye bavele bayongifollowa ku Facebook account cha iya kwi page direct bese uyangithumelela i-message ukuthi sibongweni nestory ngifuna ukuxoxela sona bese ngiyakuphendula mina ngithi iza nendaba mina ngizoza nendlebe bese uyenza ama voice note because kukhona mostly laba abantu abasuke bethi and then sisibonga isicela WhatsApp number wakho cha thumela ku Facebook yeah understand but ungakhohlwa ukusubscribe on my YouTube channel
and siyakhula, we want to reach 100,000 and reach very soon. Ungakhohlwa to go on my TikTok account and follow me, and because we want to get to 1 million and sesizofika, ungakhohlwa ukuya ku Facebook and follow me because we want to get to 500k and sesiseduze. Clock it. Ungakhohlwa ukungifollow on Instagram, I want to get to 50,000 and sesizofika. But ngidinga support yenu ithandwa zami, cela support yenu, like really. And TikTok ungisharobhenile, ngiyacela nihambe ifitori zami ungaziboni, ngicela uhambe ubheka igama lami, ubheke uBongwe Ndlovukazi bese ubheka itori, because TikTok ngathi ungisharobhenile, but it's not going to be long. No weapon formed against me shall prosper. The devil is a liar. The devil is a liar. Victory is mine. Oh. Yeah, 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 yeah. Danko.